Noah Edwards. Jordan Davies. Disney, teg at Franklin. Franklin ar peniad I gornel isa rwyd. Ac efo 9 munud ar y cloc yma, cychwyn perffaith. Bale dod I mewn. Harry Franklin, 6 llath. Dim camgymeriad gan yr ymosodwr. Cei Connah 1, Prestatyn dim. Harrington heibio I White. Croesiad I mewn. Harry Franklin. Os rhywbeth ella oedd honna'n haws na'r gol, sgoriodd o. Peniad yn taro'r trawst a drosodd. Cai Edwards. Edwards carlamu ymlaen efo'i. Pas yn rhyddhau Ryan Harrington lawr y chwith. Harrington, croesiad tuag at y canol. Ac mae Callum Morris yn 18-2. Dwi'n meddwl fod y Bale wedi odlamu mewn oddi ar am ddiffynwr. Mae hon yn argoeli fod yn noson hir iawn I Prestatyn. Kenny'n gwarchod y Bale, Kenny'n troi. Bale, giornel ucha rwyd gan Callum Morris. Mae'n dair I Cei Connah. Bale disgyn ella braidd yn ffodus I Callum Morris. Ond Morris yn gorffan hi yn gelfydd. Clifton. Hilditch efo fo. Rimmer tu allan. Hilditch chwilio am rediad. Atkins, o dyna chi gyfla yma na I Prestatyn ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Cai Edwards. Edwards, pas hyfryd gan Cai Edwards. Rhyddhau Ryan Harrington. Harrington, y Bale ar draws. Teg at y postyn pella. Ac mae Jordan Davies wedi rhwydo ei gynta o'r noson. A'i 15fed am y tymor ym mhob cystadleuaeth. Wel, Prestatyn wedi mynd yn hir yn syth o'r gic. Kyle Clare ceisio dal am diffydd allan. Mi nath a diffydd digon yn y diwedd, ond oedd yn edrych yn gyffyrddus o dan hwnna. Clifton. Jordan Davies dwy'n y Bale. Davies heibio I White, lle o flaen Jordan Davies. Kenny a Noah Edwards sydd I fyny efo fo. Y bas ceisio rhyddhau Kenny. Kenny yna heibio Michael Jones. Ac mae Jack Kenny yn rhoi ti yng nghefn y rwyd. Dyna chi gwrth ymosod chwim gan Cei Connah. Gwaith ardderchog gan Jordan Davies. Rhyddhau Jack Kenny. Jack Kenny heibio I Michael Jones ac yn ei dim camgymeriad. Nash, rhyddhau Noah Edwards, lle o flaen Noah Edwards rwan. Alla mae'n dod at Harrington. Harrington cadw'r Bale yn myw. Stewart yn ei wynebu, Harrington ar croesiad tuag at y postyn pella. Oddi ar pen Kenny. Noah Edwards I gornel isa rwyd. A Noah Edwards sydd yn rhwydo chwechad gol Cei Connah o'r noson. Unwaith eto, Cei Connah yn gwrth ymosod yn dda. Noah Edwards, troma sydd yn neud y mwyaf ohoni. Franklin. Declan Poole. Poole, tuag at Jordan Davies. Davies ar cyffyrddiad, Davies ar ergyd, Davies ar gol. A mae hi'n saith. Wel, da chi ddim yn rhoi gymaint o le a hynny I Jordan Davies yn y cwrt. Davies efo'r cyffyrddiad, gorffan yn gelfydd heibio I Michael Jones. Williams, allan mae'n mynd. At Declan Poole. A ceri o le o flaen Declan Poole. Y Bale ar draws i'r canol. A mae Jordan Davies wedi sgorio'r 8fed gol I Cei Connah heno. A mae Jordan Davies wedi cael ei hat-trick. Gafo Davies hat-trick yn y rownd ola yn erbyn Gaernarfon. A mae wedi gwneud yr un peth heno yn erbyn Prestatyn. Bittersweet for me in a way, because obviously I spent 16 years at Prestatyn Town Football Club. That football club means an awful lot to me. But we want to try and win games of football for Connah's Quay. We've got a good group of players here and we're trying to build something. And we want to have a good cut run, so it was really important. We did a professional job today and I thought the lads were excellent about the way they went about it. Oh, Cal, tough night for you tonight. What's some of your overriding feelings at the end of that? I mean, it just shows the level that you've got to get to. I mean, they're a top side, they're second in the Premier Division at the moment, and shown tonight the fitness levels, the technical ability. It's just too much for us tonight, and it's a level that the lads all aspire to get to, and we can only take learning from it. Obviously, disappointed to concede the amount of goals we conceded, but
it's a learning curve for us. Jordan, hat-trick in the last round against Caernarfon, another hat-trick tonight. Yeah, Talk us through it. It's always nice to get on the score sheet, but the main thing was getting the hat for the next round. Was it important you got off to an early start against Prestatyn, try and maybe deflate them a little bit? Yeah, of course, because obviously after last week it was tough, but yeah, as soon as we knew if we come out of the traps that once we got the first goal we'd be flying.